kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha muri iki gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 2024. Tunaboneraho kubashimira uburyo mukomeje kutwereka ko mudukunda, uburyo mukomeje kutwereka ko mutwitayeho. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse cyane. Amakuru yacu rero reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko muri Rutsiro umwana w'imyaka 13 afunzwe akekwaho gusambanya uw'imyaka 3. Umwana w'imyaka 13 twahinduriye amazina akitwa Toto mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3. Ibi byabaye mu murenge wa Musasa akagari ka Gisaho mu mudugudu wa Karambi ku mugoroba wa tariki ya 3 Kanama 2024 mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gisa Mutabazi Thierry yahamije amakuru agira ati: twahawe amakuru n'ubuyobozi w'umudugudu wa Karambi ko uyu mwana Toto yasambanyije umwana w'imyaka 3 yaramusanze mu rugo kwa Hakizimana Frederic. Uyu mwana yari yajyanye n'ababyeyi be mu bukwe. Uwasambanyijwe yahise yoherezwa ku bitaro bya Murunda gukorerwa ibizamini. Yalala. Uyu Toto rero ukekwaho gusambanya umwana yahise ashyikirizwa RIB kuri sitasiyo ya Ruhango. Yes! Reka rero amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Abanyamerika basabwe kuzinga utwangushye bakava muri Libani. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Libani yasabye Abanyamerika bari muri icyo gihugu kuzinga utwangushye bagatega iyihuse. Ngo ibi ni ukubera kandi ubushyamirane bukomeje gutumbagira mu karere k'iburasirazuba bwo hagati. Ibi kandi ni mu gihe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy nawe yasabye Abongereza kuva muri Libani vuba bwangu, avuga ko ibintu bishobora kuzamba ku buryo bwihuse cyane. Impuruza z'ibi bihugu kandi zije nyuma y'uko Iran isezeranyije kwihorera bikomeye kuri Isiraheli. Yashinjije urupfu rwa Ismail Haniyeh umukuru wa Hamas wiciwe Italiyani mu kuwa 3 ushize. Nicwa ryakurikiye irya komanda Fuad Shukr Hezbollah wakurikiwe na Israel Ibelt muri Liban. Akaba hari ubwoba ku mutwe wa Hezbollah muri Liban ufashwa na Iran ushobora guteza akaga muri Israel ugamije kwihorera nk'uko wabisezeranye. Hezbollah yohereje ibisasu bya rocket bibarirwa muri za mirongo muri Israel, ariko bishwanyagurizwa mu kirere n'ubwirinzi bwa Israel bwa Iron Dome ufata izo rocket. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko abaturage bayo bari buhitemo kuguma muri Libani bakwiye kwitegura uburyo bwo guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika byatangaje ko bigiye kohereza andi mato y'intambara n'indege z'intambara zo gufasha Israel kwirinda igitero cya Iran n'indi mitwe yariye karungu. Ni mu gihe kandi Canada yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Israel no kudakandagiza ibirenge muri Libani. Kuri iki cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa nayo yasabye abaturage bayo kuva muri Libani mu buryo bwihuse cyane. Kugeza ubu indege nyinshi z'ubucuruzi zahagaritse ingendo ziva
n'izijya muri Libani ndetse no muri Israel, kuko ibintu bishobora kuzamba mu mwanya muto cyane. Ngayo nguko bikomeje kugorana kabisa. Nshuti zacu rero zakadasohoka, ntabwo twagenda tutababwiye ku makuru avuga ku gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari nuko AFC na M23 yafashe umupaka wa Ishasha. Umutwe wa Alliance Fleuve de Congo uzwi nka AFC na M23 wafashe umupaka wa Ishasha uhuza Kongo na Uganda. Yes, aka ni agace kari muri groupema ya Binza muri kilometero 60 uvuye muri Rucuru centre. Ku cyumweru nibwo inyeshyamba za M23 zafashe kariya gace. Radio Okapi ivuga ko hari habanje kuba imirwano mu gitondo ibera ahitwa Buganza kuri kilometero 12 uvuye Ishasha. Iyo mirwano yashamiranye na AFC na M23 n'urubyiruko rwa Wazalendo. Radio Okapi kandi kabivuga ko agace ka Ishasha kafashwe nta mirwano ihabereye nk'uko byagenze kuwa gatandatu. AFC na M23 bifata agace ka Nyamirama. Abakozi ba leta, abapolisi, abashinzwe ubutasi na bamwe mu baturage bahungiye muri Uganda ubwo AFC na M23 yari igeze mu gace ka Nyamirama. Igisirikare cya Kongo nacyo cyavuze kuri iriya fatwa rya Ishasha. Uduce dufashwe mu gihe kuri iki cyumweru hatangiye kubahirizwa agahenge k'imirwano kemejwe na Rwanda, nubwo intumwa za Kongo zahuraga n'iz'u Rwanda. Nshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyasubikira ahangaha, tunabashishikariza gukurikirana amakuru yacu ari buze ku isaha ya 3 z'umugoroba. Nkaba nababwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Danny Dash, naho ubutaha. Ciao ciao.